Maskara se Icozino Diriku Zimbabwe. Wow, good job. Icozino Diriku Zimbabwe. Uh, how should I say? How was church today? Kwanga kurisei kuchechi nas. Kwanga Kwanga kurisei. Kwanga Kurise Church Nasi. Yes, good job. Kwanga Kanga kurisei kuchechi Kanga nas. Kurise Church Nasi. Yes, good job. I hope that you had a blessed Sunday. Ndinovimba mava nesvondo yakanaka. Ndinovimba mava mava nesvondo nesvondo yakanaka. yakanaka. Yes, good job. Good job. Can you say it again? Eh? Can you repeat it again? Kwanga kurisei kuchechi nas. Kanga Kuri. No, that one I know. The other one that Ndinovimba mava nesvondo nesvondo yakanaka. yakanaka. Muzoro Nasi. Yes, good All job. right. So Murora is now in Zimbabwe. I hope you guys are doing well. You had a blessed Sunday today. God bless you. Have a blessed day. God bless you.